20 वर्सां परस कमी काळ गोंयांत राविल्ल्या गोंयची जमीन विकूंक बंदी घालची म्हूण मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा मागता. संघटनेचे शिष्टमंडळ मंगळारा पर्वरी मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. गोंयकाराकच कामार घालपाची अट उद्देगाक घालची म्हणूनय मुवमेंट मागता. बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करची न्हय, कोमुनिदाद जमनीवेली असली बांदकामां मोडची म्हणूनय मुवमेंट मागता. You find it difficult to give Goa special status on the ground that it is unconstitutional? There is a hypocrisy here somewhere. And we say this is not justified. Goa is a very special place. Goa has been added to India by annexation. There has never been an opinion poll to ask Goans whether we wanted to continue with the Union of India or not after the Indian Army invaded Goa. And that was something that the Indian government should have asked Goa, because under the United Nations Charter, Goa, being a colony, had a right to become independent. Therefore, Goa's demand for special status has to be considered not only with sympathy, but has to be encouraged, because right from the beginning you have promised to protect the identity of Goa. So we are saying, do it now. मुख्यमंत्री पर्रीकार तांचेकडेन कायदो तपासूंक समिती नेमपाचे उलयला. स्पेशल स्टेटसाचो ह्या खेपा व्हरना, कारण दोन्ही विषय होम मिनिस्ट्री कडेन आहा. त्यामुळे ह्या खेपा ड्युअल सिटीजनचो इश्यू एकदा सॉर्ट आउट करून जाता. स्पेशल स्टेटसाक वी आर फॉर्मिंग अ कमिटी. मंडे आफ्टर आय कम आय फॉर्म अ कमिटी विच वील रिकमेंड वेरियस मेजर्स. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. 44 वर्सांचो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री जाला. महाराष्ट्रातल्या बीजेपी सरकाराचो फडणवीस पयलो मुख्यमंत्री. बीजेपीच्या विधिमंडळान फडणवीसाच्या फुडारपणाखाला राज्यपालाक मेळून महाराष्ट्रात सरकार घडोवपाचो दावो केला. शिवसेनेन बीजेपीक तेंको जाहीर केला. मंत्रीपदां आनी खात्यां खातीर वाटाघाटी चल्ल्यात. फडणवीसाक विधिमंडळ फुडारी म्हण वेंचून काडलो. सोपुतविधी सुवाळो शुक्रारा मुंबई वानखेडे मैदानार जातलो. इस प्रस्ताव का समर्थन सुधीर मुंगटवार, जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया. उसके पश्चात इसका समर्थन माननीय विनोद तावडे साहब ने किया और पंकजा मुंडे ने किया, और विधायक दल ने इस नाम को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी. इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने औपचारिक रूप से माननीय देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता घोषित किया. I would like to assure people of Maharashtra that we will follow the same path which is followed by Honorable Modi ji, the path of inclusiveness, the path of development, the path of transparency. Same path will be followed in Maharashtra. घेऊया एक विराम.